Opatafuor TV, your channel of truth. Right now, we share for a mobile aquaba, but Opatafuor TV, TV of the moment. No, you see how far Pomuha, Opatafuor TV. But beer wuna akoso mbokra de agyensa mu Opatafuor TV wa man tabes was here the camfo na wotwe pepepepepe na TV na wura Ghana fa na nyina every kosufo benifo ehu obsia tie we ni eba Opatafuor TV, your channel of truth. Right now, we share mobile aquaba na efiada dru say ya jimro na ya frasa siano na nsia Prophet Opatafuor Odifuor Opatafuor da Zenith of Heavens Ministry kumasa boshen Odifuor Opatafuor prophet ya mo akwaba ya me joso Odifuor TV ni ya wawade o Prophet Opatafuor na TV no 2 weeks cry about satellite na Western region Central na kompom hokra de ya jinsamu Prophet Opatafuor de enko na wa TV on say adibia no me da asebebre miti Odifuor we share UK for the States okay abo Germany Spain Italy okay baby a obi a Dubai for so me chiamo I believe so obi a ho ye okay na aja abro nyame nam ne nkrofo so di TV ba ye okay bibia wa awrade nsem de wi aseso de odwane to awrade a ojew osiesio no amoa kama okay timfi say all glory to God okay asidani nyina nyame de awrade dia Jacob tumfo no na ye ne dia ona so waso TV na ma no me nipa de we de tim so TV firi wa na ja engineers igbo adwuma okay engineers so igbo adwuma yankopon hira se se wa wura ba bia se course ba na ba wo mo fresa ja ba ni de nyame hira na ebi no na fresa no ye fi se okwa channel no so kra ye Metro TV se se Green TV na de to na Opatafuor dem the two green and some part of the world some part of the world I think omo have a little scan okay omo no Opatafuor yes Opatafuor na audio challenge yes to scan ya na audio the do no necessary so na scan and that's all and then here fedodo na make say nyame nsa wo mu na engineers no so what I say omo boy adwuma ajabo aya de boy adwuma ajabo aya de aya di pa de oya de osai ya no wa yina ye oya de okay wa chro odo and wa chre say onimde oye sa na tie eti echi obi anti se okọ decoder no so a o share say Green TV okay o the click so a ebeba more directly and Metro TV into somewhere o risk and crowd ya Opatafuor onya de risk o de risk an e amo sa no ma ni free o de corner risk an amo sa no ma ni no udun udi code na waso no risk an auto risk an ebeba ebe yi abaisia then you go through the channels no pick it Prophet Opatafuor ya de wase abusia na ye fiada de dru say ya difo panyo difo Opatafuor asase anu na sia ne agimre frɛ no torian safrɛ no studio nwanwaso no ni studio nwanwaso ha na bisa ne nsem odifo na kra de nke ni hwe ubi o TV ya pese be ha o bebru because wo adwuma bebre ye na TV de we ni pesi frɛ dom puba enipa puba ya se wato asole nim Prophet Opatafuor ye TV mpani nsem da wo so TV ma edom pu di akire sei ye ba ya ne sei anim ha aye brika ni pempa na kom bisa sa Prophet Opatafuor na ye adentia unye sika na ye so watoto asole nim Odifuor ye de asema me da se bebre Prophet ye tio ade wa so ni party asie ni Israel for no munya adwuma so na urade hwe wo mo na say no ye Israel that Israel no na odo onyankopon wasesa oh okay nti sa anwa wade no odo ye so timasi ya okay
Okay. Sabi osofo a onu de na no pa mu ka se Ewurade se na so onim na kuma mu se Ewurade nka ahwe no. Ona de bi o si asole makon so. Okay. Na ye nu bi se de onyame hwe yen. Okay. Onyame nam abuchirefo mo hwe yeso. Yenye bibia ma Ewurade e be deserve such mercy and favor. But onyankopon adom ne nwosra nti. Okay. Na de bia ya didi. Enti Opatafuor me pese oni party as say I'm not the type wa. Me ya sorry probably because me say me pesca. Okay. Na dom egu amani mu na. Anu de wa nse wo amani enu ntimi nka say wo amani nti de bia me nya sorry. Okay. So timasi ya. Good. Na emomu no de pu na pu ba. Dom no de be chese. Afei no ba tutu aso. Afei na. Edom no be pu, edom no be chen. We de ma huni nyina no. Nu ni pe ba. Utie. De ma huni nyina no. Ye ntuntungu. Afei no Opatafuor be ministry. When you talk about ministry, afei ne be ma ministry a better definition. What you say? Okay. Enti oso oti ase. Enti se osofo bi tribu pone say. The obedient to ya sorry. Well, I don't know cup of tea. Okay. But me per se personally, what I know is say. I saw the man the puduo bramishi house price what to do. Utie. Onyankopon de mrene na. Okay. Eno de yade. Okay. Se ska na wo de ba no se na ye me de anka ba beto me. Okay. Oh, na ti wa how kra. Debi. Tuamba no man to puduo mo fanko. For de ko fi. Prophet Opatafuor. For de ko. Odifuor. Utie. What so TV aka bebrebe we. Utie. Omode ni sika ba no. Utie. What to aso ni. Ti de me ka jiro no. Odifuor mi ti o. Se sika bi ya udi. Oh, enipa sa de we. Ewurade ka bi kire me. Okay. Ne free sa tam Ewurade ka sa no bepem ne. Me ntesu atuada. Okay. Oka kire me Ewurade ka kire me se Opatafuor. Amuani mmiri ade da. Okay. Hwene wani amiri obi bibi. Ade bi ekuro bibia an se ope bia busa me. Emre no se ubisa me na sa mprempre no o se fata me de be ma wo. Okay. Se me mfa ma so a na nioma na ento yi. Okay. Na onyankopon ade bi onyankopon de be ma obi an eti sa aba wo de asefom. Opese sa aba no ya na edore. Eti so onipo buso onyame bibi no onyame mfa ma na. Which means so hwaso no onya ho ahoden o de mawa obehye no utimi hwaso. Oh, okay. What you say? Eti usho Opatafuor my life and everything that I do no. Okay. It's on calculation. Me a very calculative. No be append home. Me be append home. Okay. Me be basa. Okay. Eti say obi di sika ba no so Opatafuor dia. So buy no betu nipa. Okay. Ade ya wo dia bia no. Edan Ebeba. Okay. Obetu nipa so omuti wachi. Obetimi de agya so fa we mo Opatafuor ma me. Enye chinchina da age se me ba beji. Me nsaka nipa ne ba no ga so papa nipa sumasi edi ade abrewa aseda bi ewon bia me de be dey. O de be ma no. Usuna me de ama. Eti me who the reason dia o se de bia Opatafuor hey. Na o de dasoro nko. O die. Nko wa so le ye dasoro nko. Me tie onyame ne. Nko a. Me tie onyame ne. Obi pobra se dom beba na so le ahomachi ye bia ye wo china ate ya ona ayo. Opatafuor Ebi ko Easter convention. O de onye bi na o te wa sa Easter kakra kan na watoto aso. Am I real freedom? Robert Opatafuor. O se de bi Opatafuor wa asem bi oka. You too. Osofo bi ani ho no betimi atwedom. Di asem na okoka kire nipa na nipa ne nteda. Jadwama mo obi nte. Obi ate. Jansa no me. Jani bere. Di aka no Jacob tufuo no nsem. Okay. Ono ne ofro nipa firi chichi ni bente. Na odi na yi oyina firi esum. Odi na simapo ma adwa so. Okay. What you say? Eti me Opatafuor stadium here. Share obi a mini media house and then a TV station. No radio. Okay. It's only social media. And social media no more or less say in African continent, you know, even we can provide for ourselves 3 times daily meal. No, how much more will we get money and purchase data? Okay. The internet. And especially obi anim say quite recently no Opatafuor media grow on Facebook. Maybe via YouTube. YouTube susu consume data pa Africa and so what you say and so she so Opatafuor she stay say some ye no begu asa aye who na ye na djuma when you say spirit. Okay.
So would you be the sunsun? Me the woman I am just speak who di. Shut 31st ye. Enya wanwa. Be biaboma gidi. To dia home na onye bibia. Dia wa frɛ wo no, sa wo gini dia wo na de wa asase. Okay. Odube kokko wie. Okay. So tibasi ya, dia wa frɛ wo no. Onu na de frɛ wo. Unya wo adwuma. Okay. The necessary logistics, everything that you need, once you believe the spirit, you definitely make provisions. Okay. It me a type of person. Always use the back door, and you surely caught them in red-handed. Only for the okay, they say Nyame Jana no say to us only mana. Because we be the sunsun na. Yes. Enti Nyame na say yes ah. Me na me catch Jacob Tumfo said. Say na kontima to us only, but me too once my man go ahead. Nyame jitso Easter kakraka tum. Easter. Prophet Opatafuor. He say me be say Easter Nyame si tum. He say Easter na omudie no, say dey na esi. Yeah, see yes wu sole. No we say ya de kai no. Mo de dey. Ya de kai. Enti we de bia wo ya yi. Agizofo. Mo ani ka o. Kai yes wu sole. De bia wo ya yi. Ah, odi for say ya kai no. Ne ma asofo na ni abiri o mo boten takase yenya. Ensa body o mo gina yi na sintia o. Ya so for masa ma men kan ko. Enu ti ya Yesu nsa conversion. Ne die no mo kan o. What is ebubu ani bia sorry? Ni friend ni bia sorry. Senchire ni bia si. Honhom na oni nkrofo dan, oni omo na. Oda no omo da. Ni ntidi ya, eyensa abode no, Yesu ayi ase. Wa wuni ye no. Baba. Sa abode na hia omo na ye ti so fu bi fa ho. Odifo. Na ma wa afu aso wan bi e. Esu oto. Na asofo ne. Ne die bia na asofo ne ye. Kura mu huri nyina ya za. Ya, eyensa abode. Okay. Yes, we hear since abode wa anya bia nkofo ogijaw. But me Opatafuor there. One pence abode bia. Me nya bi da. Me ya jane se home. Me nya Easter convention. Grant am say wo ye na dwuma no home kakra. Tabu a wo feel say obe bounce back. What catch you bounce back. Hey, Prophet Opatafuor. Wa sole ye die hu o. What is my convention da? Na bi wo nya. What is my Easter convention? Wo nya anu na ya na wanwa no. The me program na ya busa trust nim. From Genesis to Revelation. Easter convention na ya omoye no. What is Moses baby? That be Abraham Moses. Say na Messiah ne Eliam omo personal Messiah ne. One catch good no man we. Good. Now ye nya ye kese. There's a lot to Easter. There's a lot to it. One day I'll take my time to come and explain things. What Easter no, musu di Easter. A Christopher so mu di Easter. Omo mu tie nya analysis we. Okay, ye tie. Yes, ye di akwasi there a. Akwasi there na ehim for there nya kan for there. Akan menhia for there. Na menhia di akwasi there na okofa akwasi broni symbol. Na bi. There na so anya abibi for symbol. No menhia na symbol no de be. Obo de ye. Na adenti na musu mu celebrate Easter. In glorification to the Messiah. Na adanko ene nkosua. Ana ye Messiah na symbol. Ne symbol. Messiah no ya adanko. Messiah no ya kosua. Hey, Prophet Opatafuor also the asemabo. Messiah no ya adanko. Opa ko internet na Google the symbol of Easter. I don't know one for cross, I don't know one for Bible be an console. Anka yi no kra nso ye che no. No kra na di. Go to some of the various institutions. Hey, Prophet Opatafuor be asemabo. Yes, celebrating Easter. Baby a obeko bi celebrating Easter bia no obeko no adanko eni nkosua na ho. Easter symbol. Yes, Google. What has Adanko okutu kosua? Good. What has kosua got to do with Christ? What has adanko got to do with Christ? Na say ayira o. There are deep meanings to it. And yenye free Jacob Tumfo ni de ye ni nioma se de ni nyuma sitie. Okay. Ye mfa ya adwene nti na mka say basically Easter convention is a way of generating money and that is all. Emfa nyame ni kaka bia wo. Macha, and somebody ya wanji bia problem no. Obi abonsa say Easter omo be bonsa na omo monsa. Mbebo. Say yes wo, ananye yes wo wasem. Yebebo.
Ana Yesu wo so ah nyame aduma Sunday no asole on be bon san no mo en kra ne kese pa no na no ma bon san kese enti si eno so nkire say we Easter convention eh bone but the professor me kire on say convention nipa no ko no anyi oje a mfaso bi enu mfaso me na wo ye hia ya oje ni ne hia me okay what you say every convention that will be held across the global world should be centered on salvation. Okay. Tidipa na enye oje ya kwa. Yes. Okay. What do you say? Okay. Timidi I mean no Opatafuor. Bibia is different. No different. Ya see asole no kura after say before so betumi. Ya see utimi suspend we bi nyina. No different Opatafuor hin na Israel nyankopon asole. Ye suspend ni pafiri asole. We dey mabufu o ye Easter common ye di. Me pese be ye sabufu bia odifo. O mi bufu. Easter common we na Easter. Nti ye difie nkomo. Ya see o suspend bi e no kura. Ma me musa wase. Me ti o. Yesu Kristo. Wana mankwa. Messiah na Messiah. Yesu na mankwa. Yesu atimi atwe aba. E de wura so dem. Wapam mu nyina fira so dem. So how they no mu didwa. Good. No dey why edwa. Obi ti nyame fie. Odi nkonkonse dwadie. Odi atoro dwadie. Nti no aba sesa na. Utie. Onipa bia obefiri outside. Tie ni o. Biti odifo. Omo ni gu asori fie no. Omo di dwafira bontin no, omo de be wura asori fie no da so ni dwa no wo. Eti say nipa we no oye an unrepentant heart. So ti ma see ya. That's actually such na pa. When you near against such a man free. Sometimes we should act on our intent. Do you know why? The reason why when you go to Church of Pentecost, Assemblies of God, okay, CAC, Christ Apostolic, the entire there are certain attitude. Omu tolerating, there's certain attitude the almost omu tolerating. Okay, it's because sika. That's omo ni sika no. Sika. Ase nhihye no. Sika. Unim the entire obeka say how. Mami explain. With the Church of Pentecost mu a, obi ko bo adwaman a omo tu na yede. Ya tu ne say. Ni odi fin ka so le no. Okay, na de oti asole e makuo panyin ni oti wonso ye bayim ana e. Ani aye sunsum no ma. Good. Na de onu ya physical ne ma ni spiritual ne ma. Why no onu no de ne dangerous? That's what you say. Obi ti Church of Pentecost en konkonsa. Okay. En kunsumu en tokwa en tibubu. Okay, kani petibom onte wo. Do kobo adama de wo se wo ye de ya wapam no. Fin aka no. Meboa. Enti mu sanko, enti no se oni pohwe de etua de ya. Aniwa. Na de oni onyankopon nam no, ohwe de etua de ya. Akomam. Okay. Obi aye no haibofo pataku. Ade no ho abefre nwan no. Ebi si da se obi si obi akofo obi anyem. Wawo osi Opatafuor metu asen. Mapamu. Na e mpamo no. David me mpamo. Wa wono adu akwanyem a wanya no ho ade no. Wakonyem, wanya no ho ade. Me mpamo nankoye de. Ah, so odi fi aka so de. David. Ene nu de enye fi. Da me kire wade. Miti o. Onipa so onipa bonipa. Oni na anyem. Omawo. Enye fi ade. Ede na ye fi. Si say de asofo no maduru pempenso obi no obi wo ye fi. Sa wanya no ho ade. Ene akopamu Abraham Genesis 25. Enkola wo wu wo no mumpamu mu nyina. Bible no mu no. Okay. Omo ya de hie enye yie. Emprama na enye yie. Samum. Yes, what busa wo say de entia. Da bi. Je me tell what I say. Onipa ye hwehwe nimu ahwe de atua niwa. Okay. De Christopher nimi we mpana. We mpana. Sa no no de tete ye. Yesi nyame mpe. Enu ye mu masofo no nim di omo anya. Na omo ni Israel nyankopon Jacob tumfo ne nam nti. Omo nim na akwan. Okay. Okay. Na sa unim nyankopon akwan anka ba wuri se. Enu ma uradi tane pa no enu na tete ye mu. Konkonsa no. Masa unyame be kun. Nyame mpe konkonsa. Obekun. Ompetro. Obesredi. Obi oji atro bia onyame mu bia no. Obesredi. I'm telling you, obesredi o. Na woni obi awo miensa na ne nyame hu hwe. Oni obi na akọ wabọ nipa. Omo se wa ni sa nipa no watimi achi asole ma miensa anyum mu nyina bo. Dabi. Enye suban papa. Dia wo kan ye wo subayo. Okay. Wo sisi no wo asam no wo drag ya ko suban. Ba ko pe me nka miensa ba ko pe. Wa amfamra kwanso ankotu ni tin san koye.
na wanyem dia lady no otonyom no good wanyem dia otonyom no good nipa no mo na anye nipa enti say no wa me ye no ade yes enti the only thing is say step down position now you know ne ko toto ni o ma yie let's have a foul position. Oh, okay. That is how it's supposed to be. Jani a suspension corona. What you say? Tutunioma ye. Step down. Neko tutunioma ye. Nebra. Okay. So let me go to say. Bible krasi. Se mu wechi wade e bom man na. Mun kai na mun hye no so. Okay. Echi wade e be na bom man. Eno na ye de. What you say dwama mo abom man da. Dabi. Ende nya ye nyanti bi sa. Ade bom man a Bible kan ho asem. Entoro. Eni konkonsa na nam. If you say mpayin sire, ti ka kire we de ya. Bokuro. Afi what you say? Osemu hu achi wade e bom man. Who say entoro awura safo mu a. Masa asole ni nyina so obiem. Oh, okay. Na say no create dangerous say the idea trade na wonu obi anyem wonu obi. Bibi say say de na ma urade bufu Israelfo. Eye ne ma miensa na urade kiro. Bra, utimi di sa de we so a. Uni urade be na ntia kwa asundwem. Oh, saa mom. Ade wo kiri se oni pakoji aduro abosonsam. Ompesa kwa abosom. Uba hu say urade akuro no. Se udumi, uba hu say urade adumi Israelfo a. Na ye nutuo, obakosom duro, obakosom hu foforo. Uye no firi ho a. Enturo. Ompe obi onka no kore. Onka no kore. Nyame mpo ni ma fe. O masa, oyi obesel. Hey, sa. What you say? Until obi onam no ma no kure ba na akwa mu no. Wuni o Jacob tumfo ne onam. Okay. Osi oba ni diem na ni die ntimi ayedai. Anye no e die ntia. Omo nka no kure ntimi nji no kwasem. Israelfo no. Yes, ntino ma ntimi anji Yesu ni because no e no kure. No kura ho ne ba o ntimi nye no. Ni pimpim na di Muhammad me kire wade Prophet Muhammad. Okay. Ni pimpim na di na chi. Eduru me bi no mu nyina jan ko. Olu ntia. Eduru se Muhammad so ni gina ya wo twi o manim de wa ye we nya unka no kura we o sase wo kire o so mu twi o mu mfiri bone ho no masa. Omu nyina nsi aso. Omu na de no course ro ko bo na se bi yam. That's a Christopher mpe no kure. No kure no omu mpe. Okay. Once oni paso ti asase so a wayi no kura free na bra bomu no. Okay. Onka huru so de ne nan asi wo bre ne wo wuo kwa so. Prophet Opatafuor. Oi, what you say? Enti me Opatafuor there. Me operate under the jurisdictions of God. Okay. Oba Zenit. 2 years di. Me pam wansi abiem. Hey, say no kura u years di. Indefinite kura. Me pam wansi a. Say why there? What di kwa kwansan? Ma me kire wade. Na odi fo odi pedi e wona asesa nipa. Nya botre. Masa, onipa bi no betimi asesa Satan da. The mistake amomo ye no no. Ma me kire wade. Ye wo obi a yesi we wa form right. Okay. Any obi a ye evil by nature. Ye obi a wa committee wa form. Any obi a ye evil there by nature. That's an nsem kae no onya baako mienu. Enye baako mienu. Ene ye say bi obi say eye ni su enti we no wa ye corrupt. Okay. When you leave such person among the due ones now, obe corrupt wo. Obe se unwa ni. Obe se unwa no. Tears of sacrifice. So pamu no mane ko. Onya na adwo so obe sesa. Okay. Okay. So onso ye jane ba. Ontimi ye jane ba da. But one ye mi nua no eye won atia de ya. Otie nyame asem. Okay. Obi otie nyame asem no. Mo ntie ase o. Okay. Na Yesu ni Judas nam no. No ntie nyame asem. No tie. Eduru mire bi a Judas antie nyame asem obi tire no de no ka kire no. De no ye no. What you say? Good. Enti zenit no we ya so ade a na dru level bi a utimi say nipa no. Me pamu. Oh, okay. Me pamu say wo de fa abusuo ko. E no sasa wo say yo ko. Ko. Ne mom say wo ko. Na ko ye wa do say wo ba ameme so ataka. E na me kire wo de ameme wo. Na na wo de wo ni na wie ko wa ko. We no. E na mle bi wo say de bo ba no ba hwe ne so no. Onue no. O say dia buba no de otwase buba no be ball so no sa buba no be yam. Okay. Obe yam no ko so na mom de oba ba hwe buba no so no de obe say
Na no chira da uchire na me nka enu nchire mo ne tse. Bobani ne Kristo no. De obaba be ka Kristo no abron kan no de obeye no ni rebe ho. Na de Kristo be tu ni so sa no. Kristo na be tu ni so sa se we. O ha me time ko se no. Otu yemfa otumfo ye wura tiwe. Ebi obi yo hene wa santemam. Ye wura tiwe wa ka wo hene bi. So on ka wo hene. No otumfo tini ba bi. Na so on ka ni watimi afa kire atwa bantema no wa tawa dia. Kodo ko hene do ho be che ho. What just walk o kan what say bo and wa ko hwe ne so. Na mom wo hwe ne so wie no otumfo sole wo so a. Wo ne wo nse bi. Mate ase. Mate ba se pa. Afa ba hu se. Sa wa ko ka de e se. O de me chere. Enti me de me yebo. Enti mi no se wa hwe yie na ba hwe me so a. Okay. E wo de be yew. Na mo wo ma bo ni mo ba hwe wo so de a. Na na se yem. E na obo se wo betima agina the gravity. Da you for house for be se yamutu. Yes ye wie no. Okay. Sanity. What you say? Enti obi wo ha. Yesu Kristo, he was not that foolish. Okay. Excuse me for my word. Jesus was never foolish. Okay. He understood the things of the word and he got to realize that these are the people corrupting, sorry. And to dress all them on chabao poor. Wow, maybe on farm, Musuni at a time. Who are that? We are wine. We are wine. I'll say, wound one yammy argument to me. Okay. What you call yammy argument? That's a wunya dom now. Massa, me pedoma and Kadia software and Camille. They are software and Camille. A software trying to try fake miracles. What is my yebida? Me pediosi of a software mobile sermon, Nas me pediosi, meaning a bopper. Say Uncle Fonny po be dia dance yembra. Everything is genuine. And then you create to do. And no crowd your brochure for that do want some cool. What you say? Yeah, how cry your bell cry. Into me, come on, dear dance. Oh, and to the reality of the fact is, Massa, yes, you share one more so Obutom wait or you get the four. Obe peska or you get the four. Obitia saw them. Oh, we will run solid bimuno. Obitia saw them. The Piawa kunto kwa. When we yaka, and what cause problem? How walk from one tree bar? What you saw them was solitiano. Send the pound way while you corrupt and evil. Once I'll be issue sign and warn the young man when ya walk the person out. Manenko. Now, Nimusam. Satan, no one among the celebrated angels. Oh, so and then young couple who say, "Way, evilness." Already, the foolishness of some of we Christians. They say sometimes we want to tell God, say we are wiser than God. Do you know why? Why? God himself who created the world couldn't tolerate nonsense. And you are here telling me, say, this person will definitely change one day. Once I want show attitude more than 10 times. The next action in Suma never say, ever send to, ever come and ever view. At the end, sometimes you want to tell God, say, Lucifer solemn so went me and only part of sometimes we shouldn't be so ignorant. Okay. Or we should have yes, I be a Nyame way. Nipa no also can Abraham asif. Why you wanna catch us one or Abraham asini? Abba Christo feared. Wanna catch 20 Satan did Yesu ko wura. I saw them what you could bantifino. When we are so. Let's say why no you born some na. Why Abraham asini? It's not everybody who comes to church belongs to God. Okay. Okay. Tu na se me suma mo se nyante dia ko nipa ma ho. Mo mani munyo se mro no mana mo mani na ho se wo. If you say nipa bi be ye pataku no abetwa ne ho. Okay. Okay. The Opatafuor no be very smart when it comes to some of these things. Who monitor who say nipa pataku I suspect. Onye so be so nyame o. Obe bowdom na ahwe. Obe sell. O you obi a what urban obewiawo. Wantimi awiawo a obekum. Okay. Wantimi ankum a obesell. In what essence? And then I will be tomu obi di no kwagina baby sell. Sign the way. Or you betrayer automatically you need to disown the person. Okay. 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 What's how now on sell? Sell. Bible so me ati ase pefe. O si na Satan dey obase obewia.
no akum no sell it as a believer, as a Christian, as a leader, even if it is not a church, being it a company, when you establish a company, these are the 3 things that you should look out from some of your workers, your employees. The progress of the institution. Because these are some of the people, they go out and portray a false image about the company to people. So when and how would people dare to love the company or have the company attract so that it will turn them on, come into the company and then do investment with you people? Okay. Prophet Opatafuor. It's only politics. Sorry, what? I also what the corporate in there. Sorry, maybe nyabotro sorry how. Corporate no ma pa na dey asole. Maybe you bisa asole ba no need card. Only card you can be a member of the church. Asole nyame asole no ma card. Now, you know, let me tell you. What you want obi akotena baby. Akobwa kohwibra. Adi nsem hunu. Oso cousin it. Oso cousin it. E dey na kire. E bisu a woni denti oso cousin it. Ye 31st bi no obefa ha ba akopɛ. So the boy for na wo beji wo mo asisi. Unia Yesu kura yusu card o. Yesu. Hwe. Messiah. Nanka wasi. From there no man. Good. Wasi Peter Masra ye dey. Amano. Wasi na de omo benya ahenie no mu kwan no eye de ya twere omo de ya. Eja no nso ano meboa. Omo nso ano. Card. You need a card as an identification code. You can never be a member of Zenith once you don't have the card. Obi a wo ba 31st ba akupa bi. Wo ba na kwa. Ba na chese, we dey na chese wo Zenith ni. Obi ha wo ba mpai ba wo be pemoa. But you no nam. Okay. You dey to so. Wo be ti ni mu anu awie course we Zenith member. What shows? And Zenith domino obi a on the card. You have your card, have your serial number. Hey, prophet. Your code no system no so a. I saw no why you try say. Yes. Yes, you are heaven trying. Yes, you be any trying. And then Yesu nkaso obi amesene ko heaven. As was it this what dey ya? Was it this dey yet okutanso ano. Okutanso ano timi awura. Okura card and so that you enter into heaven. Until you don't come to Zenith. Oh, but 31st now but 31st how Zenith member. O card way. Prophet Opatafuor. Hey, etiodifo. Don't be going to say if you that dey wa kansemo. Utie. We ba sorry. Ebia when you Opatafuor. Okay. When you me chire and ane me nam. Who follow me? But who get me part of me members? Who person why you part just you count for card. And the sumo awio. And the chest why you me back. Why you show the card? Oh, massa. Maybe you love MTN. Okay. And I'll do a matchy. What shows say we are MTN? We use MTN. Good. Okay. It's a telecommunication network company. Okay. Two SIM card are all your part of. On your Assemblies of God. And what to Opatafuor nchen. Enka. Open a brooch to be a call. Open a brooch. Abajemwa. Too quiet. Or too quiet. No what you want to say. Zenith fool. We are done here Zenith. Where's your card? Where's your membership card? Okay. Have we confirmed the membership identity onto you? Okay. We have not. Okay. Enti me nyabo trouble je tira me tira say me nya omo amojinsa abode bebrebe no. Okay. Me ya de so de ya Israel nyankopon ani. Ti de nyame mpa no nye. Masa. Me ntimi me ye buga sori wa hawo. Yeah, corporate service, corporate church. Okay. Enti yodi for yeah mle no. Enti say onipa ne ba. Na say ni suban nya masa. Obepam no. Me dabi o yes am pam o don't get me wrong. Me tio se bia wa dasuma bebre dia. Eni nyame de emfa. Ya tufu a onfa. Tia no apam no. Enti am sit here o. Obewia nu wakum nu wasai. Enti nipa nu waba. Sa no ma me sana. Don't tolerate the person because he's complete evil. Or completely deteriorated. You can never do anything. On change that. Okay. What you say? Enti some part o shake the pano obewia o. Obi a wono ne nam otimi tira ho mo bi wia sa. Na woni me no ne nam wo ebia o se kofi utiwe me no ne nam. Na otimi fam achi kwajeje nsole ma hosika onya kronfo. Nni ma bokro no. Enne subampa Kristo ni o so ye. Utiwe bia me no ne nam. Na what you know or the what direct me nsole ma de kwa sole fufuo a. Wo wia me members ana wia.
Ogu asole no kora. And you go be yaw no. You see, sometimes you the deceptive message. No, they be yaw members. So when you we japade yawa. Chow dominance. No, chow dominance come be. It is such are some of the possibilities you should look up to. Okay. Ti send the panel there nwale ni off. I was so pamuno. No one cause undie mu a. No so no be nya. Was swallow the. No kire ne say. E do Opatafuor. Na ba feel say. E no na ba hu say. Oni pa nyina se. E say 32 mebo a. Oh dear no bro. Me there 4,000. Brother, there is no bone on earth that cannot chew. Being the bone of an elephant. Only for about Obi a 32 nyame bo obi o man 32. Ba o dia obi be kawa 4,000 teeth. Oh, obi be kawa. Utie. And now use ours. Me say no e mako 4,000. Dompe bie no amintime including the bone of an elephant. Sir. Yes. Odi for every bone is chewable to me. For me, it's very chewable. Usuro bibia asasi we. Utie. Utiwe osi 32. Ba o de no. It was a wo na ma drum na bia kase no atwene. Say betu mi mani ntu. Opatafuor Opatafuor nto kase nto ntwene da. Kase bia bom. Utie. Kase bia bom. Opese ohu a de bra na be he. Be so he. Right, abusia odi for Opatafuor. Mami wie me nsem. Odi for memo aba. Abusia odi for Opatafuor no matene nka ne ye fiada, ne duru fiada say ya. Asase no na nsia na nsam no so say me. Baba na Opatafuor wie ma me. What you say? Enti we obe wia no na ma kire no. Obi wo so obe kum. Obi obe kum no enu ni dia he. Masa. Obi gidie. Obi ani abra oba asore no okum ni gidie. Odum nija. Odum nija. Odi nsensam anko Opatafuor asem but oba no. The sister bi ye no wa asore ho no. Odi abufuo kura ko. Odi ko. Why you see akwan? Everybody has equal right when it comes to Christianity. Said your team in Kaaba me hono. San on so aba na dey na so do evil attitude when the testing in parma no oko. Be you see akwan oti sintidua. Oye sintidua tofo. Eti happy ba ku me anu me say na wonye we amasa. Udi agura obi $1,000. Ebe bro no dia ko say wa kire obi a obetima ma $10,000 there. Which means what are you supposed to do? Na doye kakro ya ma woni nti. What you say? No you see akwan. From the $1,000 the man call na $10,000 na mko mu ba. That is me. Okay. Obi also sell. Oya nipa say. Ade a wonnim kura no. No akato sunum ka. Opatafuor me to omu asem wo UK, Canada, Amsterdam, Denmark. And so ensure me have to be sure me ready because Opatafuor ma ye osronko. Say the mesia ye o me ye onipa bia bi da. Onipa timi bu buani nguase ya na da ne kono so. Okay. Na ni no kure pa. Chechira na da ne ato nipa na so. Enti mi wo to mi bia urade dia mame a. Hwese obi wa na otomani di. Unya ne boni o. Many people sell. Solo so sell pot. But tarnish your image. Laying false claims, things you don't even have idea about it. No correct. Sally Power, until this time. Now say I was glancing through some of my contacts. Some of the people have been blocked. I'm blocking. My duty may be free life. And you are my blocking, you should be aware of it. No. Never tolerate a friend who had already hurt you. A friend who had already hurt you. Come back and pretend he's a changed vessel. Master, a serpent, a snake only shed off his skin and grew to become a vampire. Prophet Opatafuor. So we know nipa nam sadia wetie ni me odifuo me tofu to bone wuni nipa nam onipa de oye de obefom okay ma onipa wo sawa daje okay usika wo hunyade ubibia wo fanka me no okay na se sai nipa we timi di akatua bone tua oka otimi ko ba bi ni ese wan defend o na se omi aboa me ese wa na se okohu a masa say nipa we ensiri nchire ni biem onye nipa papa we evil from day one na mo hu na wantimi andi say ne ahu okay no nipa yes sewa otena mu bi no de kana nka we for ye de ya oka ho
Oyo say for ni bia. Wa ya say for ni bia. Okay. Na me ba Kumasi no unua. Asantefuo binim. Okay. Kumasifuo binim. They have really taught me a lesson. Prophet Opatafuor. I'm telling you. I say yawo mu kakra. Yes. O de yawo na. Kumasi nya yawo. I'm talking based on experience. Okay, meet you. The challenges that I've encountered. Yes. Hey, Masa. Prophet Opatafuor. Asantefuo binum, Kumasifuo binum. Ebia diwani. Masa. Sabi impreduasa. Ebi afon. Hey, Prophet Opatafuor. Yes. Ultimate can't tell me so for the Bible cross say ne binum ho de ayebo mo say moa. Ititimase. Okay. Don't misunderstand me. Meet you pa odifo. Because aboa de odidi a wonye dey. Onwene. Na me sha de onipa de saniti bi de yo Opatafuor a. Ebi sem moa kra. Aboa me experiment bi. Me fra aboa kraman. Okay. Na me to aduane na me TB ma no. Okay. Be pem na kraman ye madamfo. Enso onya me dia. Who say niwura meti wona niwura te wa no agya niwura no ho no abeda me nchen so didi amanu bidi na Kumasifuo binum eburu didi amanu bidi metua binum light rent light bill dey bonus omo dan ka ebi daika ebi my university bills ebi ye bobi getri so omo timi twa omo ho sell na sani power esade wakosi wo sell no what sell poto eti I later realized say masa saw these people we no omo ni mu o metimi di abo so let them off. Okay. Ni nyina ka wo bi do wa na ma to asole call because the foundation of the church doesn't suit what Christ is looking for. Sir. Yes. Ebisu emfata Kristo. Enye ni su emfata o. Asole ni nyina aso no. Asole ni I realize. Okay. Asole ni nyina aso zeneti nyina aso no. Enye no na Kristo hwehwe. Okay. If you say Opatafuor eyobi I me donipa. I love humanity. And that is what we were actually brought in the world to do. To support ourselves. Okay. But I later realized, say, what kind of ungratefulness is a low key to use. It's a wickedness. Sa na abesa o kano. Oh, yeah, wicked yes, sir. Hey, Prophet Opatafuor, no there. There's a difference between somebody who is wicked and somebody who has become evil. Why you evil? So I disciple. O dey am fa na evil na. What you say? Evil na sir. Obey evil. Oh, obey the physical embodiment of domu pube ye be ne. Utie. Paso TV. Mama kan ya da domu puba. Opatafuor. Tie. Mama kan se bitro. Se woni o ma hwegu a. Na hu se de be se. Me ma so le anguda. Da bi. Obi anu ase Opatafuor na so de go members. Me yeah program you on the 12th. Mu nyina mo ya we. Santa no na me le obi off. Obi anko home. Give you 40 days now on the 12th na so ko home. Me see obi anko. No be so TV I say enya tom no puba sa. Obi ntimi ko Opatafuor show. Ya dey yenim say no dey we be antimi nya. What you say? No, I realize he said champion. Makusem ni bia me ba santemam. Ma famu no. Sa Opatafuor second coming we no ehu. I dey obese ni pa na. Oh, there be that. Ade onipa be dua bia no obetwa. I know kire say ukire mi say. Say me ugua babone a obetwa babone. So obeba so. And dey me to asepa. Nemom the person kire say Opatafuor second coming we no. It's full of surprises. Sir, emu aden because we know can say when you say binya mi asori sisi. Aden. Ni pepu bay. Yes, maybe. And you say Doom TV no. Na ni pepu bay na kura na uni pa ya return no. Utie. May ya sorry on the 1st of October. Preku October. Yes. And ya pebe bia we share dom ne. Me share obia. Odifo. Nyame ma o. Nyame ma na dua kura ni pa wura Utie. Me Opatafuor me say. So ye nyame banti. Say you Opatafuor so nko na ya sorry. And I saw you tum sir. Enti dana me break wa me catch am say wa. U free say.
Utimi twa Opatafuor. Onko asori bi. Asori bi apebia. What do you say wo no wo blood na ba so mu hia okra. Utie. Tie dia me ka no. Tie o. Me see Church of Pentecost it's a good church. Christ Apostolic Assemblies of God. That's a who permission it for this omun kwa. Dear officer, I can't wait for Papa. Church of Pentecost sorry. Go there. Who church no pe? Over. Pentecost no one obedi. Nobody. Obi ntimi nhye me. Yes. And now me nyame matifie. Onyame babai. Let me tell you, so we young kwan na etuhwa na nkrofo betwa hia wo ho a omo ye obusuafo da bi se wu hwa nkwan ni hwa ni ti na o maba na nkwan ne se odi for wo nsa da bi o nkwan ne se esa se ne o mbekọ aba good omekọ obesa aba so ya fufuro obesa aba good enti de bia no as a leader okay unua tutunioma yie na omo amedi asole ni ja omo no omo say asole foundation asofo a me peke omo say asole foundation okay no kura kire ne no kura honhom a me di hwe omo mu no omo to twene ko fa ni bre honhom because asole ba kura bu obi age na ade a onsuro omo nhye no osofo de azan sofo ketu ateze de azan ti obi bibia ni omo nhye no okay Edi na ma pam asofo nyina asofo bie no menene na nam biem me pasofo a ose me na me ne Opatafuor nam ma anya ne hwe no sole no na to challenge man media house sabu omu nyina omu nko asofo na ewa ha mu a mo hwe mo TV so mu ni wo mo omu nko gire ba bi nkasa na me makire nsemu kabrochefo bobo omu se kromfo unim sabe enfreni ma asam ni nsemu hu na bi ni madi prophet Opatafuor esuru nyina no se ma ye eja wo se makasa aswa ni nyina agu ho so me dia kube ho so no ma ye din and sorry manu bebre I realize say we no sabi impreduasa wo ye ntete faso bia ni so okay if you say urade asam ye sole mani bi sole nam say sole mani bi okay I realize say we ye ntete faso bia ni so because unim minua okay. Opatafuor, I have really sacrificed a lot when it comes to Kumasi branch. Okay. I have done everything that I could. Anything that I can, I've done it. My possible best. Minuya, eba doye. Could you imagine, say, asoliba tibi baho, papa ni omemu ode mami. Sometimes, you dey be an abe bomb. I cry what was do na doye na nom de ba. Ye ho kire ye, odifo ehia na mo a. Ye say, ayalefo no kra sa. Sika for mo mpeska na. Ujie. Me kabi di achira brochire for no TV. Okay. Could you imagine, say, if you are sorry about me ba, papa me enema nko yie. Senye de bia na be bomba say God will do a miracle. Sometimes you have to cause the miracle yourself. Okay. Enya doye Opatafuor ye nyina na me di ba TV so. Onipa bi obo so mai na doye o TV so bia sa doye no e ba be see Sunday. Okay. And the Sundays you I'm always on camera. And don't me hear it. What you say? Okay. What want to be time 10,000? Now the money say offer kobobra. On to bibi wo de first bill kura onye day. On twa no on ton. Asole betimi ko disika no asabe si wo. Na wo kaka we da wani udi no. Na enu na nani say tiem. One man no asan ko sell. One farmer na no asan ko sell. No go who thing. Solima bebebe o ha Opatafuor ma fasuma sia bobi tetre ma maybe 50,000 ma maybe 30 maybe 40,000 maybe 15,000 maybe masa ma maybe sika kese o ma disika no masa betra eti bibusa mo say eti Church of Pentecost o mo yesa ade no ho it is only zenith okay ne kramo na me dia begu ha me chamo minim say ya dan asoliba one day e come be dia asoliba okay eti come dey na me say call warehouse na Easter o ma be gu ayo eti edu mre bi no na me ama sofo na dane akromfo yi mu no fasumase Prophet Opatafuor ya mre ne ya mami kama sam o mami eta mama sapam fu TV no so kasa yen kasa utie me ama sofo na dane akromfo ewia mo no I'm telling you and om de yede om de mom girls and om de ayo mo ama sam mo na o de ma sole ma bisan sori ma se me Opatafuor me kama sam say the city o okay
mitimi ko twantoma emu kente okay eni muntoma masa mitiwe abrochefo ebi ba omutimi krantoma me yere we okay eti dia wasa me de cost of maame ho no mitimi nyina ma sori ma champion obi woni ni sabi ni kunu tena yakura ni kunu ntontoma pofa kura mfa ma no eti mitimi kantoma gusu 6 okay na bia ma baako 7 sisi ya me kasei mi wantuma kuo kura egu botom ho bebrebe enye se no ko entuma ma hye na de aka no busa se san solima we no e de na omo yew omo nyina asole ho so omo nyina asole no ma betray ho no be a can sabotage no omo self and I realize say keeping these people no they are acting go home amwa go nti abe na wo sa bia asole ko na me ametoto me nioma yie na abeba no yesu kan osimi mari si ogwama biem me ba ne sawe na de ne say wie ye mere no good service ma wie ye mere ni Prophet Opatafuor yes listen the second coming of Opatafuor you will not have the opportunity to come and misbehave. Hey Odifuor, I'm telling you because we do there so for be say why ya man in Solima Opatafuor me chesika e the man Solima wo sumase sane be ya binim umbenye baabi agina okay obi wa sabe wabusu ani wabusu apanyiri kura no ontimi ma 1000 Ghana da esmitimi tam 5000 10,000 yes I will be anim nya na abeka adoye de obi anim say Odifuor Opatafuor de adoye kura na dodo ni yesu aka sembi wasi abana me de ma ona wai okay wasi wa makoto to form the ayedai asho e de ahye ho which means abana so ayedai amanfa so when me see it for do amabo mu dwetre me de me am personal and money me hard and currency and so amanfa so amaso and mo nyam bia ayedai me sani power onu te wonu o say sabotage asofo ete ya afaso bi emfiri asofo bia ni ho me sofo bia ni ho say me na ase o say wo ba no okura 10 series they were poor and I changed their life and they pay me back with pains. Omu aji jisika edubu Solima omu abrochefo ban ebi jibi $10,000 jibi 5,000 omu aji jin Solima esiska na Solima be kan na jise me ko pass Solima chow okay because so for ketwa na akoye dey akoboss abra no nti jise me scrap me jai no the fee be kan pa na di tina na omu so Opatafuor ya za why na see me the azan kwa jini sika osuma se da ni nyina ya sofo na didi mi na ase that is the field ani bre wura omumu no enti na me ka no efia omu to di gu me ho no enti me ma to challenge mrs me persofocate wa me say o say one phone o say opa me nya Opatafuor hwehwe sofocate wa no to wotimi no oba ye e ko hihye ho se masa ye nko fa asem se fa nkoto osofo so na wo to yengu ani ma sabra woni mo hwe o sofo say mani sika didi hwa asori mpayinfo a me Opatafuor me come some to me ani domo a hwe me omutimi ba makukuru mi sika 100,000 Ghana 10,000 ebi 30,000 enye sika kitwa o bomu jotre me dia mo omuso omu fa me request back da and these same people obitimi ko jira ho say obit me nansay me use of mami adamfo of mami agbuleza of mami oba on the 12th of March so mami ka sembi me your program ni wie no sa me catch am say mato asoli no bia nkofie no house of mami okay no oba me nche say Opatafuor I can see that there's something really troubling you I'm saying that the diagram so mami catch am so be die di say wa sori baby frame na asori bana se wo kan say we onfire urade o o de boso asu onfire urade yes oni baby a be kwaje boso mo no na menya papa ene wo say me na sof mami I kind no ene wo describe the pan na me hu no who say say ni pay e koma de na mami Odifuor Opatafuor matum botom 300 million de amanida no ni pa say nti we no was opam no sani payo onu afamachi se me makoji eduro ni me abroni mi baabi o de nika nipa say na nika ni bread ya be season it ama me Odifuor Opatafuor makoma na wi makoma na edi sika 300 million
their money so far. So for pay, who does that? No, I say sell or no for phone. Now me cursing the house so for Ben and to me. Massa, I will want candy bread. Okay, I saw one kid to a had the team of Wosika and some who pass on one year. No, sorry, I'm not of Ketwana Sako, you know, say, or say sell. Said I make another see ya. And to be my two challenge you. We are aware of it. My country almost say, me person for us on your Opatafuor nante. On yeah, Opatafuor she. Na me sa nipa no me huna. Me kase me bie ne fa so wa hanom de akira botrefo a omopo no. Alright, abusia wo de Opatafuor. Me ba ya botre. Mama come say, we mama mo wie. Me ba mo wie. Mama wie. Me promo me TV na ba. Wo de TV no be promo mama wie. Mama Opatafuor. Mama come say. This year the program mama nyem. Wo die. Odi for me ti o. Enti sa nioma hunu we nyina ka wo bi. Because sorry by you ungrateful. So forget why a criminal. Okay. And kwa be na wo so for pain wo. Ya ku awie. For what you say? Enti I realize say it for bi no. Masa. I say we lay off enti I sat down to realize say the best thing that I can do is say everybody should go home. That the what can say here the ewa dodo. Say October na bibia. Yes. I don't know puba no dos. I know they forget this do mu TV. Forget the domino. Na TV asisu ani puba. We forget it. Forget the domino. Ntu amra nkosa. Forget the domino. Yes, you fro kwa. Udie. Say nya by force we bet my friend me. We fit anu afre me. Ya memma o. Me nya Ghana ni. Who ya Ghana ni? Me friend na do befa. Dabi. Na ye obu so o soli anu afre na do. Dabi. Oya kwala. Now na dey to me na wo ultimate try me from Opatafuor mfa. Into from Opatafuor mfa ntini so what? What kind of relationship have you lived with me? You just watch me on the television. When you call me, ukrat na sna jini kwa tire bi kwa so for my busy. And so they are say, your friend now over. E bi do na wa ba no ne. Enyo omo no ni awo. No bi wo. Omo no ni is the same as what here. Wasoma obi kura so. Wasoma obi kura so atwa take it no aba. Unia, hwe. Serious one. So wan nyimre. Okay. Amfa pono anto kwan ano a. Ube sei mfi apem de ahwehwe wade koro ayera. Okay. So timasi ya. It is obi so pa so le de obi bia tuma ji October. 1st October is Sunday. Ani na wo bia tu. Ma bia tu. Obi atimi baby. Enye obi a o. Na brother obi ba so le so anu so ji say wo be there. Edi tinam catch you say if you want to be part of us, you must discipline yourself. Into discipline. You don't come here with the old attitude. And yes, massa. Obejo won jena because I kept quiet, sat down, and wait and gave people the warrant to misbehave. And this second coming of Opatafuor, yes, we don't mind, but Opatafuor the Oba. And this year, 31st, the return of Opatafuor. 31st in the day. No October, no Sudim Bessa. October, and Jamai. And you're not fair, no so bra. What you say? Lo and behold, these are some of the petty things leading to the total shutdown of the church. And they want from all, D4. And then I can say, what you say? Because me who are solid, I saw you over here, do yet to sell Opatafuor that. Me cramo, and Toma, and Taria, Sika. That's a Messiah, no, we ain't intimate Kanya from. Good. Now you say, listen. Media me amio. Good, I will not sit there now for some foolishness. Eme Obi o me ye Messiah ni bi. One here ni bi one more na so. Go to the babako. Obi ti aso dem was there. You are not using the pulpit to serve its purpose. The reason why the pulpit was generated or built, it's not being used to serve its purpose. What you are buying there? Obo omo. Na matwa babu obi. Die nti na eti asori. So ni pa mede suwampa adi. O se ewiase de ya. Ewiase krata ameboa. Na krata bo ni be na da yi. Tenti no aba odifo na ase. Enti se ni pa na wansasa de na be no. Anyway, what point there? Wo ye bia. Yes. Enti Yesu hunu se Judas o ye ni brief wo. Unim se Yesu, oni Judas na mo no. Unim ade o ye ni o ma me ensa o. Okay. And Yesu did domain no.
Why you then? First one, omu ko kan nyame asem. Okay. E no ba bi di aduhwam ebegu. Yesu ya na ho. Odi begu ni tirim. Okay. Odi begu ni tirim a ansana de odi ni nwi. Enu ye de ni kura de say last one. Na say first one, first miensa. Omu de oyi begu Yesu tirim. Omu Yesu oyi begu Yesu tirim Judas mini ya akum. No aka kire nipa ne say, hwe wo sofo ketwa, sofo panyin obi ya na ye. Asiesie wo sofo panyin. Ene ya. No watimi abie wa ne aka kire yi say, oba ne say ade say ya akwa. So de nwosra. So di ade ane bo odi say aye Messiah no. Wo ka ni dwam. Na we ni papa. They say they be na from wo ayo. And no say second one. Second one. Oba bi ba ya. Also the addition besra no. What the besra na the same thing no Judas kro ya wasa bi na no aka kire oni asuafo ni bi. Aka kire omo say we ade begu sa software odifo we ho no. Anka ye betimi aton anya dinari ahasa. Eti say nka metiwe no obi abeche me car bi 3 billion. Na sofu ketwa sole ya akoche we car. Me sofu ketwa di bi di mi. Obi beche ma dia otimi ka kire ni say we na akoye na doye. Sofu na wo. Me makola o. Wa wo kwa wa brabo kwa wo mobi. Obi ba ya wa doye. Me kwa na me sofu ketwa ni ko ka kire say nipa no obe ma doye be. Nipa ni so obeche me $10,000. If you sofu ketwa no a we na akoye na doye. We nipa boni ni. Na sofu ketwa na fa ho akodi asori ba no $40,000. Oh, say ni odi for what from? What from 10,000 anybody dey brem na o ka kire nipa say una obe odi for nante. Enti mami hu odi for na sidi ase o mbesa me ye na do e dey ya mbesa me mani ska sen o se 10,000 ni wa ni nipa na sia wa say me poto afa kira agemo da afei wa ka kire nipa say me kura no on e be me. Hey, yes. Governor Opatafuor. The money be kika no. Yes. And they di agro ade be. What you say? No wa kweke kasanse we no wa gini pa $10,000. It's all records wa. Yes, hu nkonya nyina wa. Wa gini pa $10,000. O wi ya no asa kwa gina another $20,000. O wi asa GPMT e calculate almost $44,000 wa gisika no. What the criminology a gisika no. O wi no asa kwa soli pay fufu no asa kwa je. Oh, say ni pa we no. We ni papa. Dabi we di on sem fata Kristo kra. Until the last dinner Judas ye. Am kwa mata efia isikani ni fie Simon fie. Simon didi sa na ye kan say Mary edi eduham begu ni nase. No odi di tiri paper kisi hwehwe sham efi Judas ya no a ade say ya akwa. We ya wa ye nti ene ye be yi wa ma. Okay, try Messiah. Yes. Sadano ana okoji sika yi ana okoyi ni maye samo mam sika na we metima me akunu na wo soft ketwa obi be ye wadoye unuma pa wa ye nti obi be ye wadoye soft ketwa sansam ya mekan abrochefo president fo no mu se omo asi wa sole ya kata so ntimi nka na me to years of pain sana me ye me ni oma. Prophet Opatafuor. And the pastors shall become criminals. Omi ya kromfo. So fun ketwa. Omi ya kromfo bia no so papa ya kromfo me papa. All right. Don't come say we. Prophet Opatafuor. What I say? Do mu nya papa. Ya papa. Enu na lidi ya masa. Pamo mu nyina so bia nko. Odi for atu ase. What I say? Someone from the last one no Yesu bia no. O ka che Judas say mu nya no. Na die Judas aka nyina no de ato wa mani sieda wa sai no ne o ka ni dwam ti say nye che Yesu fiti ya no otomi Judas Judas ye ba ne me no kese no eti nkrofo asolu so no ebedu ba bia betimi aha omo masa ma obi anu wa me nsan no Prophet Opatafuor omo solu me sofu kitwa bia ni hono ma wo ha wa solu so wa kubi hu fia o de masa me de atma sel ma tumi wo mu nyina wo de obre be kwa maniem owuo ni ani nguase be di o machi because me say me be oni pa me nua me di makoma mu fitaa me nya ni pa bone okay enti na ba matale kura na me de aye dey me di amount na wo soft kitwa ni ba bi da kura sabi wo busuam afuru ma me no papa kura bi ama $1,000 da okay na me pe ba bi ma wo da me ya o de ma yo wie na wo sa ko gina ba bi se me ka wa me nua
see me who am in sans and chilobim. All right, Abusia, Opatafuor Opatafuor asase ano na nsia prophet Opatafuor. And if you ada Easter kesi da Opatafuor chemere na na de me fa na ano na Opatafuor di mawura ma agye nsam. Prophet Opatafuor yamle na ye mama omne bebre we dia me sra bro. Charity a ye wie som. Enti obi wa abrochire ni wo hwe me na obi be yesen Opatafuor adome me a. Ka chance Opatafuor se bi wo mo odam. Bibia ko ka papa oh enye kyerede no na no ya akwa itisi jata buo mu onkran jata ne ende o chenere oku no to ho wa we na me oku no na si obi ha we na nwe na wo se no agya ne ho ma ne ko ara ye wie ni ya me pese me ma oti ase ne se unua enti asole ni October 1st October new zenith. Wow, ti domini nyina yi sada na mo kwaya mo wa new administration and am dey ba old administration obi okra position e bia ba tina ha aguri nyina mo obi am obi aso e dey e bia ba tina ha no pa wo ye hwan yo okra position bia ma je free ni sem prophet God see am tu wo gu no me new administration me be ya adwuma. All right, what else mami kama say I don't know about na ya o me so say ade na mama Opatafuor bu ofu me say obu mfu yi ana bu ofu Opatafuor da bi mi bu mfu me kama say fu dia dey ji say wie program utie eti zenith a new administration, okay, a new face kwa yini bi no ba ye ni nyina obi antimi ma utie the frame Opatafuor di for me too eti on the 1st of October and I will be and Opatafuor me share Sunday service me say bounce back to church, okay, nti eno so who feels over ba sole ya well o maso aye wa say Pentecost wo obetimi akọ, okay, but zenith Opatafuor bounce back on October 1st, back to October, the first Sunday of October. I know wonders yes, send your dad the minyawa signs who referee so no na see for miracles deliverance no sa Sunday no see already the amame a friend who is Opatafuor na be down word all right nyame shiro bibia okay enti wote say yes Opatafuor to asori ni mu a say no dey wo mu a dwe ti ati nya bibia asori bia muyi asori ni muyi na my fee subscribe to this channel, okay, and at the same time when you're doing the subscription kindly share the video with a lot of people, okay, and then abrochire for Madaroma mo amodo Opatafuor mo frɛ Ghana, okay, na mo kanchire Ghana mo ade share wa say na me adom Opatafuor Opatafuor TV na satellite no so obi ankohwe multi TV no so aba o de enti wo de unyan scan o so a o click metro so a ana green TV so a obenyo Opatafuor ebe bam whole life ana wo de so always scanning no Opatafuor no da so Opatafuor na ba na wa no o ka kire ni wie na odi na fidie ni to ha no abehu se TV ni 3 days ya mpacho no asa frɛ no TV no hu ne se TV no hu ne se na di won bia obete nyame nhira bo me all right na me nka obi bia ho okay wo a mo do Opatafuor mo a mo yada Opatafuor nyame nhira mo me do mo dodo me bom pa e mamo on the 1st October a program kese a edi bia sore na no ene no Opatafuor ese gina ne na so biem de esi de o ma die mu mani ni nkọ de aka ne ye bon ba tinsuro. All right, Opatafuor is still alive. Okay, abusia Opatafuor Opatafuor asase ano na nsia na kosam kakra wa be check kakra mamo no emre pam ye be sa de na ba na yemre na ye o ka so ka de amanfo de di ni kumase abontra we de ye nsole ye do mu be si ha me di o se kofi a wo twese ne ye hyam boss ye de foforo bebra mo ye de obi bia ase. Opatafuor TV, your channel of truth.